Vladimir i Jelena trenutno žive u Užicu, a planiraju da se u što skorijoj budućnosti trajno presele u kuću koju su nedavno kupili u Staparima. Iako mnogi život na selu vide kroz prizmu mukotrpnog rada, Vladimir smatra da sela užičkog kraja imaju i drugu dimenziju, koja se ne tiče nužno poljoprivredne proizvodnje. Turizmom ovdje može da se bavi jer nema ovdje neka poljoprivreda, da kažem velika poljoprivreda nema, ovdje zaletite traktor, mora se okrene, nema ni dugačke brazde ni ništa, tako da mislim da je budućnost u turizmu, u zdravoj hrani i prodaji hrane kroz tanjir gostima sa strane, gdje će osjetiti taj ukus, osjetit će miris vazduha na 850 metara, što se automatski smatra vazdušnom banjom, tako da mislim da na selu može lepo da se živi, ko voli selo, ko ne voli, džaba mu neće živjeti lepo. Iako smatra da je raspisani konkurs za kupovinu kuće bio prema njegovim potrebama, Vladimir kaže da je izvesni problem to što je realizovan na kraju godine, kada je teško uraditi ozbiljnije poslove oko useljenja. Možda bi to valjalo promeniti, da se kuće dodele na proleće, da ljudi imaju prostora, to srede, da spreme drva, da mnoge kuće nisu baš spremne za život. Video sam da su kupovali kuće i od 400-500 kvadrata krova sa pomoćnim objektima za isti taj novac. Kod nas je malo specifična situacija zbog Zlatibora, Tare i ostalo, skupi su te kuće, da kažem seoske, nisu baš tako jeftine i teško je doći do kuće od 10.000 eura koja je baš skroz spremna za život. Bračni par Ilić kaže da su najviše vremena po prijavljivanju na konkurs proveli baveći se obilnom dokumentacijom, naglašavajući svima koji se u budućnosti odluče na sličan korak da posebnu pažnju treba obratiti na imovinsko-pravne odnose i na uređenost samih objekata koji se kupuju.